Waduh, jam 8 nih anak mau kemana nih? Badan saya. Gampang nanya lenceng. Stop. Kenapa bos? Gue pengen didorong sama Bincuy. Neng dorong neng. Dorong. Si Kijang kemana deh? Neng. Ada si Kijang kemana sih? Tadi mah ngomong mau pulang dulu. Baik naon? Nggak tahu. Kita mah kebiasaan. Lu ngalengit bae dong Jin. Ngan gua. Saya burung lah. Pokoknya main ku Bincuy. Wah, lain lontong. Dia, bos aing dia. Lempang apa aing? Suruh dugaan bae. Dia naon? Aing di dalam aing cepet. Dia makan cola bae ieu. Arek gogok. Tapi ngis-ngisan. Gua arek doang. Nenek gogok dia kemana, Jang? Aing sudah belum? Sekali. Sorry bos. Parah lu Jang. Nah, aing rek nunjukeun bilor. Mah, mana anu pangobana 1.000 bae. Ya. Ya biloran memang ini bilor deh Jang. Oh iya, insyaallah. Sok kira 5. Bos, pesen berapa bos? Mana cepet Bang. Neng, coba. Yang banyak ya. Ya. Oke. Biasa aing ku Bincuy mah eleh dia Jang. Dari jeung ditik kusukeun Ya. dia. Mana nih kira? Kira. Udah asap, udah matang. Oh iya itu bang. Nih bos, kalau pengen beli lagi, ikutin di depan Bank BRI. Silor ya bang ya? Silor kan? Silor. Enak. Sini bos, duduk. Jang murah ya Jang. Benar. Ribuan. Benar nih mah. Bos, mau pas. Ulah. Alhamdulillah. Sebel ya. Yang bisaan dia mau Kemah beli di dinya. Bos, bayar bos. Bayar. Ya. Bayar. Bos aing kalau berduit Jang. Bos bayar ya. Bos, bos. Nah, daun dia enggak bos. Bos. Dong ternyata. Dong zaman susana bae. Jang. Dicarekeun bae dia mah aneh. Boleh. Mamang tuh. Ampura bela ya. Ampura bela. Resal tapi nggak dari rumah ya kemana ya ulun kemana ya soalnya pas cek ada di kebari bodo amat lain sang itu iya Kamari si bos marah dikenainnya gara-gara si Kijang ya. Anu gua yang nyuruh-nyuruhkeun bae. Untung dia eta ge dibelikeun ku si bos. Tapi nah emang oblos sih bos aing nah. Nyaho meuli cilor. Kalau bayar pakai daun.
Maraban mbek, bye.